Hanjang lang solong ASDC Ratcharia songalong kachingbe donamai parupon. Bishnu Priya Manipuri Akhaya Tumapan OBC along Parloponang Chipu Kachesong. West Karbenglong District along Kichengsi Wushu Championship 2020 Kachapate Parupon. Kardom Pini Adap Abirta long penili sami jilihan sepi non ardrik tha birtang ton pen. Kedamtang phaikoni ni phakreser keparni hanjang lang solong Autonomous State Demand Committee Ratchari asong atopen kaching biamai parupon. Bangso amai long kapre asong pen ASDC asong along chipok domrenti. ASDC therapy dun maipu Sona Singh Terang pen kache phampupon amai long alohi aman pen ASDC therapy amai phubarem MLA Chandra Kanta Terang CM Barim Johnson Bay MLA Barim Hemsing Tiso Karbenglong Autonomous Council Chairman Barim Daniel Teron ASDC Chunbang Samuel Ronghang KNCA amai phi Merina Bepi Pendanglok ki ongdung ASDC Klembangatum Chitongdon. Lasonsi, Lakhakre Troxy, Bogajan Legislative Assembly Constituency Angkang, MEC Constituency Trok Barim, EM Rajendra Rongpi, Kejapan along, Congress, EPHLC, Garo, Lapen Adivasi Akhai Pangrumpet, Bang Surihini Abang Phuabang Phi, ASDC along Chingbedun. Mai Kedo Bomahot Garo, Lapen Adivasi Akhai Tumpet, Methang Akhai Jutang, Kikanta, Paklangpon. CM Barim Johnson Bay ASDC Asong Karbenglong Autonomous Council Kachare Hot Ajakong Kethia Bangke Maduta Phere Rikhangja Lapen CPIML BJP Lapen APHLC Akehoy JI Katharatum Konat Kopisi ke Chokchema Bangso Pothak Mayalong Ningjepon Dabi Sola asile Hei dabi ku mohimon koribar karone CRPC yak gothon korisile Kebol pulisor অত্যাচার নহয় শক্তিটো কমাবৰ কাৰণে কাজ বিকম গঠন কৰিলে CRPC বেনাৰ সংগঠন গঠন কৰিলে ASDC KSA Bokajan Penananterang Karbenglong Live Diphu Arong Sophia Longta Bishnu Priya Manipuri Mahasabha Atum Chingrumsi OBC along Parloponang Chipu Thorpak Pen Kachesong Parupon Bishnu Priya Manipuri Akhai Tumapan OBC along Parloponang Chipojok Kedamtang Phaikuni ni Phakreser Keparni Assam Angkangpi Kachesong along Pacheton Dunsi Diphu Arong Sophia Longta All Bishnu Pura Manipuri Mahasabha Diphu Arotum Kachesong Parupon আজি আমি অবস্থান ধর্মঘট পালন কৰি আছো ৰাতিপুৱা All Bishnupriya Mahasabha Diphu Aru Amaipu Ashini Sinha Kongchunbang Bongkim Sinha All Bishnupriya Manipuri Student Union Amaipu John Sinha Chunbang Priyatam Sinha Atum Japon Lensi Adap Porphai Kre Isipen Arnikangsam Porphai Kethaman Kachesong Asai Kedengahot Bishnupriya Manipuri Mahasabha Therapy Amaipu Anil Sinha Gotam Kaningjia Tengke Nilitum Akemang Jongsi Assam Lapen Central Sorkaratum Nangpachun PG Aphan Lam Thenang Chechak Pulote Kibangji Arni BJP Asokar Alongse Chirak Chitodun Garpopuse Ningje Diphu Arong Sophia Longason Thak Thaksi Niphai Preser Cap Arni Bokaja Nagaon Tinsukia Jorhat Kachar Karimganj Lapen Hailakandi Alongta Kachesong Parupon Loputa Alangli Ningjepon Kachesong asai pa Judderapi Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Aphan Kapanong Pinpur Alositame Alanglitum DC Arideng Pajardang News Text Report Karbenglong Live Donghap Polling Station Angkang BJP Kangdangamai Kapadopanahut Karbenglong Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing Hiaphan Aningkachi Thejok Don Inkoy Rakithom Congress Pen ASDC Arat BJP along Chipokdon Nomati Constituency Kaparlo Jasimet Inglong Ajokedo Dong Hapen Misolongjon Ahwar Along Ansose BJP Ajakong Kapang Tangpon Unjia Phanpura Donghap Polling Station Angkang Medical Subcenter Asai Ahemathengno Kapathuak Lamalong Kedamtang Phaikoni ni Phakre Trokarni BJP Kangdangamai Parupon
Dilip Ronghang Kachari Ponamailong, Karbenglong Autonomous Council, Deputy Chairman, Riteshing Hi, Aluhi Sarpo Manpen, Chitongdon. Manpeng Aluhi, Nomati VDC Chairman, Thorom Sinkro, BJP Mondol Committee Adon Maipu, Prodip Inkipen Chengnok, Penang An BJP Klembangpu, Abang Fiatumta, Chitongdon. Mayalong Aluhi Sarpo, Karbenglong Autonomous Council, Deputy Chairman, Riteshing Hi, Lamkejai Ponatenki, BJP Adom, Keklem Kedam, Kimesana Joksi, Ini Arni, Nomati Along Ason Thak, Breakjam a Constituency Along Ta, Congress, ASDC, Lapen APHLC, Asong Japo, Anparta, Klembang Atum Anta, BJP Along, Nanchipa Ogdon Renti Bomno. Lasi, Nomati Aradum Sitami, Komatni Inut Bang Hiniato, BJP Pen, Kaprek a party along, Kedodu, Dolang Polote, Apor Chepahenoni Pin Pen, BJP along me, Japong Nang Pidon Rentino Pussy, Kachunuri, Padoponsi, Labangso Amailong Pangrum Pet, Doning Koi Raketham, Congress Pen, ASDC Aradum Apanta, BJP along, Chepa Ogdon Pen, Jakong Horang, Hipidon Tekapot, Kurwangtu, Lapen, Kachuro, Pajarpon. Lapen Kewang Chilang Arni Aki Miaban Chipu Pepin Ansuse BJP Ajakong Kepangtang Ponjia Sai Kiklem Kidam Rapedja Phanta Aluhi Sarpo Karbenglong Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing Hi Ahimpen Kachunuri Padopon Halapu Doning Koi Raketham Congress Pen ASDC Aradatum BJP Kachapok Dunjui Aputhak Mayalong Kachithan Ponatenki Nomati IMAC Anparta Karbenglong Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing Hi Alangli Nomati along party Lapen Thorom Plak Lipin Pen Radaphan Kelang Kapaching Bar Pontek Lapen Keklem Kedam Kimi Ketek Don Long Pen Aning Kache Theduna Potsi Pini Arning Amethang Asong along Che Odon Rentisi BJP along Chepong Don Lopusi Che Thanpon Renti BJP Committee Vice President Inti Sangho ke hai Lapen Mesa Sangho ke hai Lapen Nang tum ningiche thenai sorkari gangura alang li tok bi sangho ke hai Lapen ahin pen rosar kithikiti manteng edo tum Lapen ahin pen ke bang ni marli don marli tum afang si nang li tum phang rada ke hai mati BJP ke hai akadom nang pajir glo sini tum jini nenji Jen dong habara datum sita melo network awe puno non pirthe angkang sita melo harot angkang det pin sita melo ili tum chini lo BJP ke hai mane rara ke hai lo besi non het jong sita melo ili tum Denarong Pen Bikram Teron Karbenglong Ngai West Karbenglong Ardok Kedam Tang Paikoni ni Paikren Arkepani Jengkha Pathua Klamalong Kichengsi West Karbenglong Wushu Championship 2020 Kachapate Padopon West Karbenglong Wushu Association Ahimpen Kachapater Pipon Bangso Kichengsi West Karbenglong District along Kapadopon Wushu Championship 2020 Kachapate Ponalong Kewangji All Assam Sub-Junior, Junior, Lapen Senior Wushu Championship Kachapate Dunlong Japan Kangwai Padopon Bontami Non-Aphongabangke Sub-Junior Atumaphan Ansi Kachapate Padopono Kachapate Ponalong Kachetong Bothat Langso Aterang Lapen Jengkha Aterang Atum Chingrum Pet Pensi Kachapate Pamanpono Bangso Kachapate Kangwai Ponalong Arlos Marpen Bang Popan Meden Lapen Nongna Malo Pajerpondo Lapen Pinso Maratum Angbongpen Bang Thongke Popan Meden Lapen Nongna Malo Pipajerpon Bangso Longpen Kado Kawe Bang Trike Patumapan Ingwai Ponongo Itum Karbenglong ka mane martial arts sahin bang itum om piga lang kachnya bang ada bang om pulang mane itum long jo pining da kibiceng long machi launch lo itum player da 50 above dulo 50 above player dulo ngela pu khela long ke me iksen lo mane la martial arts kichari ben itum ali du mane la pen itum sakuri bakuri sitame itum long un hui kame long un
pen bahui kami ke instrument da kaweda do koklo ladak bang instrument da kaweda koklo first itu west karbeng long ki biceng lang ini proper pulote dadak met taginang sot amat met kaweda se nitum lang roi pen se sangti ki pursi tilpara thake batse aku tilpara thake batlo athila bangke wushu bang isi combat sport wushi bange combat sport masila dak bange nitumban mani pulo indoor alo tanang tumbi mema pujen kalau nar jubang do ulo sita mi indoor alo bange ala bange itung nonamat wushu long akenang sot kachardi enang je hormu akenang sot dopeglang bonta nili tumalong lahai hui wushu kachardi hot akenang sot nai ahormu kavedet penajok akisong sitami dokoklo Lasi lahai hui wushu championship kachardi hot akenang sot ahormu do ansrami Karbenglong Autonomous Council nang pipajar do nasonti pusi wushu championship athanbang ronghang asang hopen ningje pon প্ৰতিযোগিতাখনত যথেষ্ট প্লেয়াৰ হৈছে আৰু খেল ভালে হৈছে কিন্তু ইয়াত অকমান অসুবিধা আছে কি ইকুইপমেন্ট খেলৰ সামগ্ৰী মেট্ৰেছ ধৰক এনেকুৱা কিছুমান বস্তু মানে ইয়াত মানে বহুত অসুবিধা হয় এনেকুৱা ভিতৰুৱা জেগাত যদি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বা চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে যদি ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ আমাৰ ল'ৰাবিলাকক খেলুৱৈসকলক আগবাঢ়ি যাবলৈ যিখিনি আমাৰ খেলৰ সামগ্ৰী দৰকাৰ হয় সেই সামগ্ৰীখিনি যদি চৰকাৰে হওক বা প্ৰশাসনে হওক বা কোনোবা ব্যক্তি Denarongpen Wikibe Karbenglong Lai Bharatiya Janata Party Yuva Morcha tum Patirpri Pansi Kechengsi Klembangamai Kapadupon Bangso Amai Chengchi Aprang BJP Alama Interpansi Langhin BJP Yuva Morcha Amai Phu Dhoniram Rongpi Kacharipon Ron Amai Pialong BJP State Klembang Purno Ronghang BJYM Iskar Benglong Adun Maipu G10B Langhin Mondol BJP President Sunil Kumar Boro Westkar Benglong BJYM Chunbang Barem Sukur Singh Timung Langhin VDC Chunbang Krishna Basumatari Roman Brahma Kishan Morcha Maipu Samsing Rong Piatum Penchenglok Ki Ongdung BJP Klembang Phubang Piatumta Maya Long Chetongdun लोगों को लाने का जिसका मतलब कन्विंसिंग कैपेसिटी होता है वो कार्य करता है हमारे Phaikoni ni Phaikresar Cap Arni Labangso Amai Kapadopon hot Jasimet Non Kibangji MLA election hot Koson Pensi BJP pen Kapar Jabdun Abang Phophan Mesen pen ke Pahadun Thek Jima Lapen OV Kimiatun Sidami Koson si RD Dojor pen Saiki Klem Kidam Kacharap Chito Kipidun Thek Japotaksi Kachungwai RD Kipon Langhen pen Sarpang Rain Tikathar Karbenglong Lai Tangte pinia Adap Abirta ke lapons kang tonik lah, dome thak me kardom.